كوكو، السلام عليكم الغزالات ديالي، شباركم؟ لاباس عليكم؟ كيف نتوما؟ اموركم طيبه؟ نتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال وتكونوا بصحه جيده يا رب العالمين. مرحبا بكم مع اختكم وعلى قناتكم المتواضعه قناه ناني اسماء. مرحبا بجميع الاخوات اللي عاد التحقوا بنا، وشكرا لكم بزاف بزاف على التعاليق ديالكم، وشكرا لكم على لي بارطاج. كونتينيي ا بارطاجي بكم ومعكم بزاف ديال الاخوات. الحمد لله تشجعوا بغاو يديروا اسيستونت ماتيرنيل بكم ومعكم، وبالتعاليق ديالكم البارطاج ديالكم بزاف ديال الاخوات اللي توفقوا وخداو لاغريمون ديالهم. مبروك على البنات الجداد اللي عاد خداو لاغريمون ديالهم. مالوغوزمون ما خديش الاسماء ديالهم كاملين. ان شاء الله لا بروشين فيديو غادي ندير لهم ان ديديكاس كما العاده. كنشكر بالخصوص الاخت هند عدنان على لي كومونتير ديالها وعلى لي زوديو ديالها وعلى الميساجات ديالها. اقسم بالله العظيم الا كتخليني كنبكي، اقسم بالله ما كنكذب عليكم. الا عندها واحد سبحان الله، عندها واحد الحلاوه في لي ميساج اللي كتصيفط لي، اللي كتخلي كنقول لها راك حرجتيني ما بقاش عندي ما نقول. ميرسي بوكو ليك اختي هند. ميرسي حنان ان فلور، مبروك عليك حتى نتينا. والله يحشمنا ان شاء الله، والله يوفقكم اجمعين. عواشركم مباركه، الله يدخل علينا وعليكم هذا الشهر شعبان بالصحه والسلامه بكل ما كنتمناو وراحه البال. غادي نطلق لا فيديو صافي لونطون فعلا باش ما جيتش، ولكن المهم كل واحد وعنده ظروفه، اللي عنده ظروف صحيه واللي عنده ظروف شخصيه واللي عنده. المهم كنبقاو كنسترجع القوه ديالي وكنجمع الافكار ديالي وكنقول خاصني نجي لعندكم. قبلوا عليا بيان سور، vous n'êtes pas obligé mais قبلوا عليا. je suis présente في les commentaires, ça y a pas de problème, mais juste pour faire une vidéo vraiment. ما نكذبش عليكم، اللي خاصو يتقال كله على لاسيستونت ماتيرنيل ولو ميتي دو لاسيستونت ماتيرنيل بداك الطريقه السهله والسلسه كله تقال. هذاك علاش كنتعطل، لان خاصني نقلب على افكار ما نوصل لكم. كاينين افكار اليوم اللي كاينين منهم اللي تقالوا ديسباتشي في دوطخ فيديو، كاينين منهم اللي ما عمرنا قلناهم. ولكن قبل لا نبدا لا فيديو غادي نطرق لكم جوج نقطات، وحده اللي كتهمني انا بالخصوص واللي قصني انا بالخصوص على حساب البروجي داكوي، وحده سي جوست معلومه وغادي نسدوا عليها لا بارونتيز وعاد نطرقوا النقط اللي غنتكلم فيهم. نتمنى من قلبي ومن الاعماق ان البنات اللي غادي يسمعوا هاد لا فيديو او يشوفوا هاد لا فيديو يكومونتيو سورتو على هذا الموضوع اللي قلت لكم قاصني انا. نتمنى بني درت لا فيديو على لو بروجي داكوي، ما نكرش انني قلت لكم وي اللي بغاتو مرحبا بها. قلت لكم فوالا خذوا منه معلومات ولو ميتي ا فوتر فاسون، واللي بغاتو هو اون لوي ميم مرحبا نصيفطوا ليها. وصيفطوا بزاف ديال البنات، وكنتمنى منكم البنات اللي وصلها البروجي داكي ديالي، اللي تواصلت معايا سواء في الانستغرام سواء في الفيسبوك سواء في الماسنجر سواء في الواتساب، اللي وصلها البروجي داكي يعني امانه نخليها لكم غير امانه. كتب وي ما دخلتيش علينا بروجي داكي جوسكو جور او واحد السيده الله يسامحها ما خلاتش ليا، صيفطات ليا. انا كانت عندي اون اورجونت جيتي ميم با اون فرانس. وصيفطات ليا في الجروب فيسبوك، كتبت ليا عافاك عطيني البروجي داكوي ديالك. انا داك البروجي داكوي خصني نتيليشارجي وخصني ناخذ لادريس ميل ديالها وخصني بون راكم عارفين كومون سا سباس. جي با يو الطون باسكو جيتي فريمون تري اوكيبي في واحد الحاله اللي ما زويناش، يعني ما كنتش مشيت للعرس ولا فرح ولا مشيت لواحد الحاجه اللي خايبه. اي كون شو رونتري شي موا ا مينوي جيت نصيفط ليها البروجي داكوي، جو لي تيليشارجي جيت نصيفطو ليها، لقيت السيده بلوكاتني الله يسامح ليها. جو سي با واش تسمع هاد لوديو هاد لا فيديو ولا لا، ما غاديش نذكر سميتها لان اصلا ما بقيتش عاقله على سميتها. وكتبت عليا واحد المنشور، داكشي اللي نعتتني به راه هو داك لا يوصف ولا يوصف. اللي ضرني بخاطري هو ان هذوك النعوت حتى شي وحده ما كتنطبق عليا، واللي فرحني هما البنات اللي كومونطاو في داك المنشور. ونتمنى انهم البنات، مازال كنقولها امانه عليكم البنات، الا ما كيكتبوا غير شهاده حق، يعني داروا فيها كما كنقولوا، يعني سخسخوها. شوي ديزولي واش غتفهموا هذا المعنى ولا ما غتفهموش. انا حسبت عليها ربي ديك الساعات، قلت لها حسبي الله ونعم الوكيل فيك. يعني درت
قلتي لي هاد ما عرفتينيش علاش انا ما صيفطلكش ديك الساعه، حكمتي عليا واحد الحكم اللي انا ما هواش فيا. بكيت جي فريمون بلوغي، مشاو ليها البنات البريفي، اون فان دو كونت جات كطلب مني المسامحه، ولكن ما بين هادشي كامل وجيت طلب مني المسامحه سام فمي يمين انني البروجي داكي ديالي ما غنتقاسمو حتى مع شي واحد. نرجع نقول ان البروجي داكي سي بيرسونيل، انا سي ان بليزير الا قلت لكم غنعطيه لكم، ولكن باش تنوضي تسبيني وتعايريني وتقولي عليا داك المسائل اللي انا ما كتنطبقش عليا سما فريمون بليسي au fond du moi. الوغ سا فمي يمين ما نعطيه حتى شي وحده. هذا لا يمنع ان اللي بغات البروجي داكوي وتصوبوا كما صوبات وتصيفطوا لي نصلحوا ليها ونزيدها فيه ونقص لها منه، على راسي وعينيا افيك تري تري غون بليزير. اما باش ما نحرمش حلوفي، ما نقدر نعاود نصيفط البروجي داكوي حتى شي وحده باش ما تبقى حتى شي وحده تحرجني في لاشين وتكتب لي وتقول لي عافاك اختي نعيمه صيفطي لي البروجي داكوي. شحال من وحده تواصلت معها وشرحت ليها هذه النقطه هذه وصيفط ليها ميم لي كابتور ديكرون وبقى فيها الحال من جهتي، وشحال من وحده مالوغوزمون ما تقبلتهاش. الغالب الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها. جو فيرم لا بارونتيز بارابور هذا لو بوين هذا ديال لو بروجي داكوي. ان اوتر بوين كي رابيد هو معلومات على l'IRSEM. Malheureusement l'IRSEM elle a mis fin au chèque vacances اللي كانت كتعطي les assistantes maternelles selon les revenus du foyer toutes les 2 ans, un chèque vacances d'une valeur de 300 euros. Elle a retiré l'aide à partir depuis le 1er janvier 2025. وإلى a retiré aussi l'aide à l'étude بالنسبة لوليداتنا اللي كيديروا des études supérieures et qui habitent loin du domicile familial. هادو دو شوز حيدتهم l'IRSEM malheureusement. لا فيديو ديال اليوم فيها 5 ديال النقاط مهمين زوينين غادي يعجبوكم وغادي يفيدوكم، واللي سيغتانمون كتعرفوها يونا اللي ما كيعرفوهاش غادي نقولهم. جيسبر ما نثقلش عليكم، جيسبر نفيدكم بهم. لو بروميير بوين غنهضر على السانديكا اي سي كوا لانتيغي بور être syndiqué. Le deuxième point, les clauses, et c'est très important, les clauses à mettre في les contrats ديالنا، البنود اللي خصنا نديرو en plus le contrat ديالنا. Le troisième point, pardon, هما اشنو هما les inconvénients du métier de l'assistante maternelle. Le quatrième point, c'est les règles à mettre en place en tant qu'assistante maternelle. Et le dernier point, هو les avantages ديال le métier d'assistante maternelle. كنظن انني لي زافونتاج لي زانكونفينيون تكلمت عليهم في سيغتان فيديو، ولكن ديسباتشي هكا ما عقلاش اكزاكتومون في كي الفيديو، وكما كنقولوا في الاعاده افاده. وغنبداو على بركه الله. l'intérêt à être syndiqué. Alors شنو هو لافونتاج؟ لافونتاج هو انني ça me protège en cas de problème avec les parents employeurs. ان بارون اللي ما خلصناش، ان بارون اللي ما عطانيش لا فان دو كونطرا ديالي، ان بارون سورتو هذا هو البروبليم اللي كيوقع في الخلاص وفي لا فان دو كونطرا، ولا ما كيعطينيش ورقيه. انا كنعطي كلشي السانديكا، كنعيط لهم كنقول لهم فوالا ها مون نيميرو داديرون، عندي ان بروبليم افيك ان تيل بارون، نتوما تكلفوا شنو. باغ كونطخ لو بلوس امبورطون يعني ما يكونش عندك مثلا بروبليم مع البارون داز لك هي 5 موا وعاد درتي السانديكا ما غيقبلوهاش. Par contre, si tu es syndiqué maintenant, par exemple, en 2025, ou qu'il y a un problème en avril, ou en juin, ou en juillet, ou là, tant que tu es sous adhésion, ils vont te prendre en charge. Voilà. L'adhésion, elle est remboursée par les impôts à hauteur de 66%. Ça veut dire un chiffre simple. Les machines, vous voyez vraiment un chiffre. Maintenant, le syndicat, ça me coûte 100 euros par an. Et bien, ملي كندير لا ديكلاراسيون دي زامبو ديالي كاينه واحد لاكاز فيها اسكو جي ان سانديكا وفيها لا صوم اللي خلص، غادي نديكلاري لهم ديكلاسيون ديال 100 اورو غيردوا لي 66 اورو. عطيتكم ان شيفر يعني ما عنده حتى شي علاقه بلا رياليتي. لا رياليتي سي كو افيك لو رومبورسمون ديال لي زامبو لاديزيون ديالي ديال السانديكات كتبقى ليا ب 20 دورو. انا بيرسونيلمون كنت كندير l'assurance responsabilité civile 23 euros, alors que ma syndicat tu prends le pack complet de chez 70 euros ou selon les syndicats. Il y a plusieurs syndicats, ما نقدرش نقول لكم هذا زوين وهذا ما زوينش. Il faut essayer, il faut juste prendre un syndicat qui est spécialisé dans le métier de l'assistante maternelle. Voilà, ça vous revient à une vingtaine d'euros في العام. شنو هو l'avantage aussi ديال les syndicats? On a accès à tous
les logiciels pour les calculs de congés payés, de fiches de paye, de fin de contrat, déclaration des impôts. J'insiste sur la fiche de paye. بالنسبة للأخوات اللي عندهم une fratrie, باج امبلوا راكم عارفين كتعطي un seul bulletin de salaire pour la fratrie. La déclaration des impôts ou quand elle perd un contrat, c'est un casse-tête pour faire les calculs. Alors quand tu es syndiqué, tu as accès, on appelle ça un classeur, les fiches de paye de janvier à décembre, et tu peux faire une fiche de paye pour chaque enfant, اللي غتسهل عليك الامر soit la déclaration des impôts, soit عند France Travail si tu perds un des contrats. Et aussi, alors avec le syndicat, on est informé de toutes les dernières lois et de nos droits et devoirs. اي حاجه جديده خرجت في القانون ولا بيمي ما وصلتهالكش ولا ار بي ولا لو سانديكا كيوصلها لك كيصيفطوا لنا tous les trimestres. Je vais dire un pack, on appelle ça un pack فيه كاع les nouveautés s'il y a des nouveautés. Et avec un syndicat, quand tu fais l'adhésion, كيصيفطوا لك un modèle de contrat en CDD, un modèle de contrat en CDI, un contrat d'accueil et le registre de médicaments. Alors, s'il vous plaît les filles, surtout les nouvelles, syndiquez-vous, c'est qu'à votre avantage. Alors maintenant, on va نتكلم على les clauses ou le bunut que je peux mettre dans mon contrat. هذوك لي كونطرا اللي كتصيفط لنا السانديكا كيكونوا ديجا فيها هاد لي كلوز، وكاينين اللي ما عندهمش كي سون با سانديكي كيكون عندهم ان كونطرا لومبدا ان كونطرا نورمال ما فيها باس الا زدتي هاد لا كلوز. شنو غادي ديري؟ تي بروند اون فوي وغتكتبي عليها بحال لو تيتر clause contractuelle supérieure à la convention collective nationale d'un commun accord entre le parent employeur et l'assistante maternelle. وغادي تجي وغتكتبي لي كلوز ديالك وحده مور وحده مور وحده مور وحده، وفي لا فان غادي ديري signature des parents employeurs et signature du salarié ou là de l'assistante maternelle. Parmi les clauses qu'on peut mettre et qui ne sont pas abusives, la majoration des heures complémentaires. حنا كنعرفوا ان لا convention collective كتقول les heures supplémentaires ils sont obligatoirement majorées, les heures complémentaires on peut les majorer. Par contre, il a درت في الكونطرا ديالي que je dois majorer les heures complémentaires en clause, le parent il va signer et il ne va pas revenir là-dessus. Les heures complémentaires c'est jusqu'à 45 heures, on est d'accord. Les heures supplémentaires c'est à partir de la 46e heure. Une autre clause, la revalorisation du salaire à chaque date anniversaire du contrat. كنتفاهم انا ولو بارون من العام للعام غنديروا لو بوين وغادي يعطيني une petite augmentation. Une autre clause, le préavis. Alors, on sait très bien que si on a un contrat de moins d'un an, le préavis il est de 2 semaines. Si on a un contrat de plus d'un an, le préavis il est de 1 mois. On peut mettre le préavis de 1 mois pour un contrat de moins d'un an et un préavis de 2 mois pour un contrat de plus d'un an. Les jours fériés sont payés sans aucune condition et dès le début du contrat parce que la convention collective جديدة خرجت لنا ان il faut avoir travaillé un jour ouvré avant, un jour ouvré après ودخلنا في بعضنا داك le jour ouvré ou le jour ouvrable et ainsi de suite. Je mets une clause que mes jours fériés ils sont payés dès le début du contrat sans aucune condition. L'employeur il vient chercher son enfant s'il a plus de 38 et demi. Moi je peux gérer jusqu'à 38 et demi. Au-delà, mais quand la loi 38, 39, 39 et demi, يجي يدي son enfant, il s'occupe de lui, ويعطيه le nécessaire qu'il doit lui donner. Et une dernière clause, pardon, moi j'ai jamais eu ce cas, mais je ne suis pas à l'abri. Un enfant qui a des poux, alors il ne pourra pas être accueilli que s'il n'a plus de poux ou des lentes. Pour préserver les autres enfants, l'assistante maternelle et sa famille. هذا بالنسبة les clauses. Maintenant غادي نجيو les inconvénients du métier de l'assistante maternelle. أول inconvénient c'est l'accès à notre intimité. Alors le parent كيدخل للصالون يدخل للحمام يدخل للكوزينة يونا ما غاديش نقول لك يونا با يونا malheureusement. C'est la fatigue mentale et la fatigue physique. La fatigue mentale à cause des pleurs, des bruits, des cris, les jouets qui font du bruit.
pardon, les jouets qui font du bruit, la fatigue, pardon, la fatigue mentale et la fatigue physique. Alors la fatigue mentale, c'est tout ce qui est lié au bruit, aux pleurs, aux cris, les jouets qui font du bruit, ainsi de suite, ainsi de suite. Et la fatigue physique, c'est le fait de porter les enfants, de se baisser, c'est très 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 fatigant à long terme. Les maladies, alors on sait très bien que les maladies sont souvent malades, ils attrapent souvent des microbes, et l'assistante maternelle mskina, elle attrape aussi tous les virus. Un autre inconvénient, la journée de l'assistante maternelle ne s'arrête pas quand les enfants partent et ne commence pas quand les enfants arrivent. Bima'na, avant que les enfants arrivent le matin et après qu'ils soient partis le soir, il faut qu'on fasse en sorte que le logement soit propre, sécurisé, tout soit nettoyé et rangé, et ça on doit le faire tous les jours. Et il y a aussi l'isolement, parce que bien sûr l'assistante maternelle elle n'a pas de contact à l'extérieur, mis à part le parc, le RPE et la ludothèque des fois. Le plus gros inconvénient, c'est les abus et l'irrespect des employeurs. Et Dieu sait, elle est passée par هاد النقطة هذه ديال قلة الاحترام ديال le parent il se prend pour c'est moi qui te paye, tu te la fermes, tu fais ce que je te dis. ما كايناش منا اللي ما دازتش مع هاد النقطة هذه malheureusement. Et c'est pas toujours simple de se faire respecter et de mettre des limites, malheureusement. Heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup, hein, on est d'accord, mais malheureusement il y en a. Et puis un dernier point qui n'est pas négligeable non plus, c'est la précarité du métier. Ça veut dire que du jour au lendemain, il y a un contrat qui s'arrête brutalement pour malheureusement une place en crèche, et c'est le plus souvent, ou un déménagement ou mutation. هادو هما les inconvénients de notre métier malheureusement. نخليو les avantages اللي فيهم شويه ديال التفاؤل وداكشي نخليوه حتى الاخر. Maintenant, on a le droit de mettre des règles en place tant qu'assistante maternelle. Et parmi les règles qu'on doit mettre en place, c'est indiquer aux parents où se garer quand ils arrivent à votre domicile le matin. بالنسبه للاخوات اللي عندهم des maisons ولا des pavillons وخاص les parents يجيو en voiture باش ما يوقعش ليهم مشكل باسكو كاينين دي بلاص qui sont réservées ولا دي بلاص qui sont interdites باش ما يوقع ليهاش مشكل مع لو فواجيناج. خاص يكون عندها repérer un endroit فين يجيو les parents se garer pour déposer leurs enfants ou chercher leurs enfants. Demander aux parents de nous prévenir il a qu'un oreille en retard le matin ou là on avance le soir pour chercher leurs enfants, c'est pour pouvoir m'organiser. Alors prévenir aussi les parents, comment je vais dire, ta façon de les accueillir le matin. Est-ce que ils vont rester est-ce qu'ils vont rentrer à l'intérieur, et dans ces cas-là il faut vraiment délimiter le périmètre une radicono باسكو سينو الا حلينا ليهم يدخلوا كما قلت لكم قبيله وكاينين بزاف 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 راحنا كنسمعوا في لي فورماسيون اللي كنتلاقاو دي كوليغ راحنا ملي كندخلوا لشي جروب كنقراو كنسمعوا ان لو بارون ما كيحترمش وكيدفع الباب وكيدخل ويقدر يمشي حتى لا سال دو بان ويقدر يمشي حتى لا شامبر ويقدر il faut vraiment délimiter le périmètre qu'il ne doit pas dépasser. يا اما غادي تقولي ليه que l'accueil il va se faire dans le hall d'entrée. Et insister sur le fait que le parent doit venir 10 minutes avant l'heure de départ pour faire les transmissions. Les 10 minutes sont dans les horaires de travail dialogue. C'est-à-dire si le contrat est fini à 18h, à 18h les transmissions ils sont déjà faites. L'enfant il est parti avec son parent, la porte est fermée. Au revoir, à demain. Les avantages,
أنا قلت لكم il y a un peu de douceur, il y a une petite rose quelque part. On a des avantages, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors, parmi les avantages, هو أننا on a personne sur le dos toute la journée. باش يقول لي ديري هذه ولا ما ديريش هذه. Je travaille chez moi avec mon organisation. Je fais ce que je veux, le travail ديالي. Je sais qu'aujourd'hui je vais faire peinture ou là aujourd'hui je vais faire pâte à modeler. ما غاديش واحد يجي يقول لي non دير هذه ولا ما دير هذه. Ça c'est un très 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 bon avantage. On n'a pas de collègues de travail qu'on ne supporte pas et qu'on doit supporter parce qu'on est au bureau toute la journée. On fait des grosses économies sur le carburant ou là le transport en commun parce que on sera obligé de prendre sa voiture ou là le transport en commun pour se rendre au travail, alors que là on est chez soi. Donc pas de stress par rapport à ça, par rapport à l'embouteillage, par rapport au là mon Dieu, le patron les collègues ils vont me juger, alors pas de problème de ce côté-là. Pour les assistantes maternelles qui ont des enfants en bas âge et qui ne sont pas forcément scolarisés, c'est un luxe de pouvoir travailler et de s'occuper de ses propres enfants en même temps. Et aussi un point qui est très intéressant que j'aime beaucoup comme avantage pour le métier d'Iana, c'est nous qui choisissons nos horaires, on choisit nos employeurs, on choisit nos semaines de vacances, on choisit nos tarifs à la condition de respecter le plafond CAF باش les parents تكون عندهم هذيك l'aide ديال CMG اللي كيعطيوهم. Et on peut aussi donner une réponse négative si le feeling ne passe pas pendant l'entretien. Ça nous arrive, quand on est que j'ai le parent, après on sent que le feeling ne passe pas, et ben j'ai ce luxe de refuser de travailler avec cette famille ou là ce parent. Et un dernier avantage qui n'est pas négligeable non plus, en tant qu'assistante maternelle, on a un abattement fiscal qui nous aide à alléger, on va dire, les impôts. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne paye pas des impôts, c'est faux, parce qu'il y en a beaucoup qui disent assistante maternelle, elle ne paye pas les impôts. C'est faux, parce que la déclaration des impôts, ils prennent en compte les ressources du foyer, et l'abattement fiscal, ça aide à alléger avec la facture. C'est-à-dire, si tu déclares avec ton abattement fiscal et avec les revenus de ton mari, si tu dois payer les impôts, tu ne vas pas payer avec la somme que tu devrais payer si tu ne faisais pas d'abattement fiscal. Voilà, c'est les avantages les plus essentiels à mon sens. J'espère que j'ai donné le plus important. J'espère منكم ثقيله على قلبكم. J'espère تكون وصلتكم المعلومه. كنتمنى لكم التوفيق، كنتمنى لكم السعاده والهنا. Merci beaucoup, merci pour votre soutien, pour tout ce que vous me dites, tout ce que vous faites. N'hésitez pas à commenter, j'accepte tous les commentaires avec très très grand plaisir. وغادي نقول لكم إلى اللقاء. Bisous bisous.